ube pun dua bulan ube bijah lada le bulan musifut put bulan jut manusia 5 bulan menggerak jalan lagi 6 bulan kemudian lama 7 bulan balik-balik 8 bulan kembali kisah 10 bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar la ilaha illallah dalam berusaha akan tubuh dah bulan gufon gupukan oleh Allah tunjuk katakan au ajara bulan kedua gupukan oleh bulan yang geleh gatingan jara bulan yang kebun urat lerudo di dalam tubuh Tuhan kepasa bulan kelima darah non gapah 6 bulan sah kulit dengan asa bulan ketujuh bulan 8 bulan ke-8 habis selesai bulan sikurun di pintu arah itu bulan sah lahir lam nanggro lahir gata kena umumah putuh putura poma menjaga putuh putura poma dudapu poma pajuhu dengan sirah putuh putura badan suum bate gerugum dalam lukia pa basino jamo poma mudet basino pijet poma mujaga sakit gata kedongon kude gata kepueh ubat gemita raya gata lom ai putih licin dupu kawen judo gemita judo rijang taten anak berusin abe belanja